Ni mwago na nduhiu kaunti-ini ya Kirinyaga. Martha Karua akihoya muingi rutha rwa kumatongoria ta gavana wao. Ari na kibarua kirito aking'ethanira na Anne wa iguru wa kiama kia Jubilee na gavana wa ihinda riri Joseph Dathi uri urenda guthii na mbere na kunyitirira giturwa giki ari muteti kiumbe. Miaka 20 kuruta wira wa muingi koro ndari kimaramari gia kuhutia indo cianyu mungiamenyire tene mutingieterera mwaka wa ithurano gicambanio kia mundu turugamite nake. Karua arahuthira kahinda gake karaihu uteti-ini kuha muingi wa Kirinyaga ari na mwihoko ni mekumuthura tondu ni monete uria ekite ituru-ini cia giuteti hau kabere iria ananyitirira. Ari MP thiini wa gicigo miaka 20 vendire mathare kuu ni muiguire kindu kia ungumania na Martha Karua arerekeria ngari yake gutingia ya reverse riu turathie kinya rimwe na muro wa meitu Uhuru Muigai wa Kenyatta na ni mwamuigua kithe mutiamuigua mucemanio wa Narc Kenya no suoretwe na thuthuria mega gukira ma Uhuru wa kuga ndi upinzani kora ndi upinzani Uhuru ndangiramenya. Kaunti ino ya Kirinyaga ni imwe cia kaunti iria President Kenyatta yukorwo kimurikwo muno tondu gutiri muteti urethana na giturwa giki kia ugavana utaramunyita mbaru no gutiri angikira kambeini we mwene. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Muriuki wa Mucoki.